Itindig kamayan kud ay ogumui man to ko insa iman ko imbulayed. Sa kiran na pod ako po nasilip mo sitar nakaruba ka doho nga iti na nga at iwo kandit imbulayan ko gisa mamumusaraw kandad tumilambus ka kamo bo nga ana di mangurad nako kuha ka nanda nakasuwang ka na dit bidang ko mo sitar nga ay mantad ko na imbulayan ni pikaruhangan harohot waya do agayo isuangat ay bidang pelayanan mo sitar. Miyagal ko sayra no pod pondolihon. Isa imbulayan ko la. Contohnya perpindahan pastor. Sayra no pod ay pondolihon ni ti pastor nga na po masaala ko pwede nga akon kay pastor ri. Kaubasan no po masaala ko pwede oritan iti pondolihon nga iti sawo. Ilan na rin Ilan ko na nga ako ba rin nakumbala. itinigit ay mulan mo. Jadi harohi karaitot iti na po iyati na po sebagai anggota jemaat nga ina po igitan dati nga 10 hukum. 10 hukum. Teka 10 perintah Allah. Nga don mo sitar no po. Ako ni baka manambah iti mo. Ako ni ko manambah hukum 10 nga harohi karaitot mo sitar na po nga 11 hukum. Jadi ino po di ko po misad di nga rela dipindahkan di mana saja. Iri ka kayo po misal. Tu iti kondolihan iti mo sitar nga osilid isoot kagaton isuang na pelayanan. Jadi ay ilaan no hi sumandak paingkan no matido ti kaposyon kamondat mulud tulud miagal tambolog ka mo ay so ako yung kokoton bayno hilo kod saliku ka rin saliku isay no koy 5 taon do orikot hilo konod labuan 5 taon orikot hilo konod kudat ay so yo dadi tayo sa nang kopyo karanga ay so ko yung kokoton ki ay so kosokon kopyo bo iri kamon megal tampol mulud tulud miagal tombolog ingga nukad di ingga sokon gi dam tombolog pagyam tumulud sumako iya di jadi ngono pa di boros sa akasarilo nga iti kayong kokoton sebagai sangulun masitar nga iya di harahot magari hari kamayan di hello ano jadi ay atawar ginaw nula isa na semangat do no iya di na pasitar nga itinohot iwo kondit oporlud oratian dit sumandak teko bakal ay karuhang la teko haroy pagilitan ni makikinangod di siya tanakwago nga bah mana da ko saraha iri sumadia na ikaraitit rela dipindah aja nga agat mo titi or ay lani dati mudalihan na sa ngulo ng masitar gumo nagiit orongaw dati inailan dati pertikayan bahkan peringkat misyon dat aku kurahitit right ko perpindahan dat masitar nga dati no pertikarayan sebagai anggota jemaat ay iyo gadi mimboros gi nga tino kaya la may napapatarus insakon to ko pala makikinakaw dati no pertikarayan sebagai anggota jemaat nga orohyan to ko no po di masitar manu to ko hiri na isiyo aday siya kundalik ay iri nando kakuaan dot sera dot kanud perpindahan ni masitar nga kiginaw to kondod tahanon to ko poisyo ka tahanon to ko isyo makiano to komisyon dot
peneruan pakagu timpu di siya hiti kah. Tu au pustaka gia. Jadi mana dati eretio sebagai anggota jemaat dat iti na pemositari tinga harap pada misa hukum. Yolo na po nga rela dipindahkan di mana saja. Om rotion na dati rid iti na pemositar nga okon ko nuka di denang sidi okon ko permonen okon ko permanen dahiri tetap demundali yolo okon ka hiri no pa siyam hirin tetap do kaundali tarimon na dati iharohi miagalidi paingka nagi kadautit ay ngon kuno po di pain sama katiralan ko po siya dati nga miagal ko iti kapatayon iti na pa kapatayon nam ako tongkiad man tadi titulun tetap do haro tarimon no dati daro hiri. Paingka nagi kadautit mo sitar dati nga. Ori ko tapo timpu pondalihan ni siyo. Au pusto ko siyo. Orohian to dit pagagamalot daw ikaluarga tanganak pelayanan daw. Nga tarimon dati dot iti na po mo sitar nga haro perpindahan. Oke. Tepat no. Tepat ge. Jadi semangat untuk doho nakatambak nakago. Oh jadi iya iti makikina ko nga. Oh iya to ko napatid ontok bo. Oh iya napati. Dat nakumbal to kay ay kapuriman dat ino pa mo sitar nga pondalihon. Kumbal to kay kapuriman dat dihom. Oh pusta kay siyo. Gisam basayra na pondad ori kati ay perpisahan kando nga hirinod koy had to koy ngay tok aga tumatiga rimon to mo sitar mo. Dat sorohon na pod 5 taon, contoh lah, 5 taon ni mo sitar hiri daerah, ipapintahakon ngay dati barang-barang, iyolo nga mamuli di barang-barang, pondalihan ka nga, lori ibagya angkaton, lori igunoon dat mangangkat ti barang, iri nga tokoy, komburingot nga, agati ko kiran mo. Iri ni kakuan dat ko gumuan, pumusitar nga ay sakatil. Koguman mo sitar nga ay sakatil tu asanong gyud san taon ko no silap sikit san taon pondolihan ikatil sangkura winagat asa nang itilam gulungan na po kagasanom milo no kakaton jadi harakatil no ka Haram mati doho tutukang. Iya na pa sambulan lagi marah nakatil ko. oh Wansa na sendiri lah. kaman na pa nga ano na igitan na muli lah Kaman na igitan na muli dharma na sa hirin na la isay sumali hirin na la oretan nga no di katil gi jadi irinat perlu datid ay tarimon ay laan sedia maklum da iti sangulo na may sitar harakomondat perpindahan harakondalihan sakira na pod kiginaw takod mamusus diolo kamoyan na nga yodit sumap-sap tako na bodit di ba Sumap di hukum 11 oh sumap yun nga ay gatar ikati anggota gereja di hukum 11 ba mo sitar no ya soroko iri na pa nga mantadin dit sitar ber i hukum 11 sumap na pesi man siya puminta lah yeah nga atapot na pakapiyod ay iboras ko na maditi boras ko na la muntak di karuhang la to ipasalga karuhangot oritan tibay na mo atapot na pakapiyod isisa ginawa di karuhangot iswang na pelayanan nga ay paingka maditi kanapod otarimod mantadot pentadbiran misyon isiya nga asukong na po di iboras ko piyala asukong tako na po nga sakira na po harag ginawa no sumap rati na po di nga kano asukong ko piya sakira harag ginawa no sumap kung may napadiri nga iri perlu madi kompomon kapiyo kay ay perlu matire okon ko kompomon nga karati kotorimo kafaham understand isyo perlu tu haro hitit
ya saya paham, ya saya boleh terima kasawanan dong ay so no iboros na to mon. Lebih pun isyo nga ping karaja hiri na ngay kagatan idi mo. Jadi mano kay karuhang no pa nga hara kerja. Mano ako nga amo ko senangane terikat lah dalam tinggal satu organisasi amo ko. Kon ko pilihan ko itu jelas lah. Dengan pilihan nga biasa-biasa ano kapyo. Amo ko maraja ko pengkaraja. Nga pengkarajaan na po mamusaro ko po. Amon pa pakarajam ya. Terbuka. Tuh memang itu sederhana gitu ya, sederhana. Memang senangan naman dit sekira paharan karuhang manod tanod to rin kaya guna karuhang kay. Anywhere kadit dusun taralom nakasari. Mon toki kongondoan ngam iri na guna karuhang imanod tanod desawo gitu. Ya, takot. Oke, jadi ay nakarikot na dit ihal dohiri gisambi retanit perpindahan retanit kaboboyohan dit kotarimo naku ko amu sangulunot karuhang tandu ditugas sebagai sangulunot pastor. Ikalan sanandat itit anggota jemaat dati nga artian na dati ri topik utama na pod naretan diri nga iti kondolihan sebagai sangulunot masitar. Boros kopyo gi. Sayra na pod mundali iti sangulunot pastor nga yolo na po nga berusaha sendiri dat ay memirarangkat. Boros kopyo lah. Haro hilori the mission nga lori piam mission gi. Sayra na pod gumu tamo diti masitar kondali nga yolo gya nga di po ni bo. Ino pa record tertinggi dat antakan di bertugas ko nga 17 orang Perpindahan. serentak. Jadi pengku kuragadi lori mission dat 17 insan-insan dat mundali. Iti na po nga pandangan pribadi ko lah. Sekira na po manguhup ta ko di mositar. Panginginsok numadit ti jemaat. Sekira na po ay manguhup ta ko nga ay lan na po kaundali himositar nga iso na paralan dati milod manguhup nga uhupan to ko isiyod mo'y pamirang kati barang daw. Yun, asaraw ko na po tunakombal gi. Yun dito asaraw ko. Sebagai anggota jemaat, ina pa mila dati dat paindalanan do komitmen montaki di masitar nga manguhup to ko dat ay mamirangkat. Mungkin ikarita no mila gunaon megalid eh. Tu akon muti ko osonong iti mo mirangkat-rangkat. Sawalayo uludon no. Peking akon pendo apo purimanan do bujang bo. Bujang ko 2-3 kantung siap. Nga berkeluarga kono po. Dapur. Kain-kain, buku-buku, nuno pa ikakamot dahil suang walay. Yun Ihon na pod pinumila ako dilay dam sewa kareta 300 karedi. Ya, 300. Haro nag-iilawn perpindahan idi nga ay lebih kurang 300 na ilawn perpindahan. Sayra na pondad ay lebih kairihi barang-barang no nga ongen 2 ongen 3 isay di membayar sendiri no membayar. Jadi milah takonad akon ni ko mo sayra na pod uhupan ni mo si tarot mundali akon ko popakitad maminsuho kasi mundali akon ko yun tu nakarati takon nagyas sang ulo na mo si tar harati ko man perpindahan. Tepat na. Ay lo ayin sakil la. Senangan pelot diba? Oh ya, gura ay. Okay.
Inapahit kumadua pukul 5:49. Oke, inapay kumadua dat ay arahyan ako mangimbulay nga iboras kapya. Yeah. Dat iati na pati nga magyang Pinay. Kakikitanan na pod pura lantok at di dat ay isuang kat ni kakaila kumintang purlanti ba. Oo. Nga inapait ipagilitan dati dat magyang Pinay sa madadlo tabobon ko hila sungoy ko hila panaytan ko panangid sandakan ko hingga do po nga ako ni kay hari ko muna urang kaya bo. Eh? Oh, ano ti harap. Nga ay sebagai sang ulo na ay anak buah. No, di anak buah dusun ay. Tanak tuat tanak. Tuat tanak ko tanak tua. Tanak tua. Tuat tanak. Tuat tanak. Sebagai sang ulo na anak buah nga ay iso nagiot kasuwayanan isa kay mayaan dat nakay kasikulot 4 taon. Ay hanggang ulo taso. 4 taon. Satu taon na po nga pira semester. Dua semester gi. Tu 1 semester 6 bulan. Ay 6 bulan ka? Sekitar 5 tulan. 5 tulan. 1 semester 5 bulan, berasan 5 bulan lah. 5 bulan 1 semester 5 bulan lebih kurang 4.000. So 4.500. 4.500 apa yang suang belanja? Ibayaran basic Ya. Oke, 9 kali 4? Kaliwan ko ng matematik ko ti pastor. 9 kali 4. 9 kali 4. 36. Oh, 36. Intay pergi ang sipir. 9 kali 36. 36.000. Jadi sekurang-kurangnya sebagai sangulo na ay ikiginawa mo ngay sikul hilad unay universitas nunod Advent Indonesia. So kurang-kurang harat 36.000 basic belanja suai man po bersad 40.000 lah 40.000. Jadi 40.000 hingga pinaganuan di 40.000 kay kumbal mo kay ano doho kaya ako matigay hati kaya tutang kaya tutang nga jadi kaya ikinarahingan dati puji Tuhan nga orahyan ni haydat ay kay kapangimbulay ka pahingkukurahot perjuangan pahingkukuro perjuangan tinumuguang iti 4 tahun dengan perbelanjaan lebih kurang 1 bulan 1.000 lah lebih kurang 1.000 gitu 1 bulan 1.000 ataupun 1 tahun 9.000 4 tahun 36.000 tidak termasuk perbelanjaan uang pocket jadi pengkukura ko tinumaguang iti sikaw pastor isa paguhatan dito anuan tiam masahdot ay oropay ko pilot timput tumangkus sikap ko yun maay na po lah kon sikaw sa paguhatan dit aralom ko yun nga iha napatiham arhyana ko idot barkongsi piga po rahid ha dat perjalanan ke posyon seminar 4 tahun sebelum pada 4 tahun nga agumo ni perjalanan di ba ipamanahon kawabayon nga ino po munang kon sikaw ko pya kinarahingan dat salam ko pasyon ko nga ini 4 tahun lebih na pwede nga munang kon sikaw kay kasari ini dapat 4 tahun ko na pensikul nga bagi na pa doho ay mato manguradat miralat pa dusun dat aralom nga senarot 4 tahun isaot perjalanan hidup di negari penuh dengan goncangan ka ataupun miagal di amas dan numan pintu kulay ditempe numan ditempa iga ditempe hilo akan ya ditempe iga ditempe hilo Bandung ina ditempa numan bentuk ko ataupun numan pintu kulayom
no sumilih di original kah ataupun itulin i otopot kapi jadi saya naruh 4 tahun pensikolog dilan unay memang naritana di pasar tino dat itinapot keluarga besar dari tim ay so ikamen da kaya kapi lebih-lebih keluarga di bertuah i menyebelahi dahay tu kasusuna pa malahing dahilan ulud kiulo hilo na milam na korelo dito amin na minagido nga kasusuna pa ilan hilam hila nila ginumayo beranak pinak bercucu kadit dusun taralom amiagal dialo ilo pamagatim minundar ataupun pinuminda Nga iso imadid magyagal to kati ikakan no kapi baru sa di pasar nga isa imadin kukut negari kahit pariyo kasari Pikakay piakanakan. pikakay piyakanakan Oh. jadi artian na dati background ataupun latar belakang na padahayam memang ipikukut-kukut pikakay piyakanakan susah kapi aku may penyantu untuk kebahagiaan keluarga di pastor nah untuk keluarga sendiri entahkan apa di apa tahun nakatalib sekitar 5 tahun na nakatalib na kaya ako ng patingatan 5 ingingilon ako po nabadari doon do ngingilon ako po agak ayaw pa ginawa ko dat medhilot unay di perjalanan na pa medhilot unay dit doho nga sumaliwan ako di mahilang misyon sendiri ako di mamanaw may ko piruba di Pastor Jim Pastor Frankie muhot ako ilo na rubawon ko di tangana ako po pingka ko rumilad unay kang ko Mangilo. tumbayan ako dat asroy delar iba mungkin harana pa antara dilo karongo ditit panamparasan nga sabon bayan na kaungis nila asarawi dila ri tumbayan ako Jadi ay kayo mo si ko. Unang ko si ko naman tad di lain po. Nasa gulumantad di Nasa si gulo ko na. di. Korba ko dila sa ngulon-ngulon ako matid di may hilang misyon. Iri nga min telepono ko pahinga kay misyon hindi ka. Misyon pa nga po katunod. Ako po katunod. Oy, ino ko pa kamundat rusa masuk ngadi kampung ino. Rusa masuk kampung. Kaila ako madad kapisaliwan. Karangaw na la. Karangaw ko na. Hili ako dyan takilo principal ba. Antakan na po di nga inapay bolew dahay. Hilay siya likas. Hila garaja likas. At isi lahat di kira janitor hila dilay. Mamamarik si. Kaila ako dat hiti misyon ni kaharagay sen waway ani kan hilak kilom hilang misyon mekikit kay. Ay lanid hiti misyon ka ako kailam hingga pingko ko hilaswang. Tu ako insan kasaliwan, ako insan ko ngay. Jadi kalapas ko tingatan 5 megal dit negari. Agayo ko peniat ba. Isuot Agayo ginawa. Agayo na ginawa dumo yung sendiri ako di mamanaw tu makitulong ako piadit itang tabang makikarohang nga susah gan na mamanaw nga apalo nang ito sin antakanin may harap ko haron korita antakanin di nga ako di kasarong haron na korita de haron na kanto kancil antakanin di na iho no pod di kalapas ako ng patingatan 5 memilih ako dat sumaliwan hiti kampong Piri ginawa nula. Man ko na padhiri nga mada ako dit hila kasari kampung haragay paribasa dat bagaykan negari Bonong isiribad iswang dat tampurong migali dit bertumbuh tit dohod negari kaparibadian kapid hila kasari mo jadi kayon patingatan 5 soliwan ko ni karaja hila kiki kumbal kay kumarajad kiki tanganak po jadi nuka raja. Ako di pa pasunod to obuli ka piya karaja. Memang kumal ko kumaraja hilala. Hari pengalaman ko dalam
may 5 bulan. 5 bulan gid. Jadi di antara koy hujung 5 bulan diti hilo ako na di harap peluang ko berurusan. Jadi kalau pas aku meraja sekitar 5 bulan mau ngurus aku di negara may ako di pinguhat ti pastor pinggo kerja ti min hilo unay ka hilo ni pastor Jim menarita hilo no matid unay ti pastor masumikul la hilo nga kumarajain do ka inapohit risalah di maharan gambar-gambar dot menurung karita surung orang main dulu kata soro ko basikan na mindaho. Jadi gisom na ngurus iri 1 bulan ataupun 2 bulan sebelum minamanang milad unay nakasampat ako pamay hilod sungko tabang ko hilod pahal bulan ko hilod. Jadi iri nga tujuan ko na pang mingubasok ko supaya abaran ko sumakay kapal sendiri. Jadi ngayo ko na tabang ko po to hilod ipot sendiri ako sumakay kapal. Sorohon na hilot pyak kiki nga apalid ako po. Ngayon ko na sakay kapal isiso. Karikat hilot Kuala Lumpur tinarima ako na dia lah. Jadi pertumbuhan pribadi ataupun negara kabarannya nga na pelajaran ko diri. Jadi ngayon ko dihilo sinum kay kapal sa sangulun luar biasa lagi do. Antakan dia seru ko lah. Karikat ako hilo 1 bulan kumaraja Kinumaraja ka lud pa. Karajaan ako di dahil hilo nga haro hit isay na po hit dam ako di ko sorong hinggit tempat di ba nga haro hit petronasawan sayon lagi. Ya hay nang pinaponsok nga di pagar. Jadi mahal mo ti gaji di hilo 80 sanga daw. Ang tangana ako pud antakan. Kumoy ako idadin lud. Bulun-bulun na ponsok ka pagar. Ponsok kay pagar. Nakatimong ko natusin nga karikat 1,000 gaji ko antakan dito ako nag alay ang soro ko sa minggo pa ko 2 minggo iri. Paulian ko na di kadi boss napakaw balik saya mo pi sekolah apa ko sekolah o kasi na word saya antakan na po di nga jujur ako ba o gaya kapag ginawa ko medhilod unay may ako sekolah hilod Indonesia pingka sekolah ko ini masih muda ano ba ko sekolah begitu ko ingat bagi kau hasil itu kadisina nuhinso ko na diri nga megal din nakamanang ako ba to na Columbus ko inyat ko Mano pa ko pihom monopot ko piyo lagi 80 gaji sa nga daw 18 tahun ko na gid antakan di lagi 18 selepas ingatan 18 sekitar 18 lah agayo mo ti 80 iri na kang ko mahal gaji pengkukuro koy no pidu ginawod borosan na po 80 sa nga daw nuhat kapag inda sinadi nga kita na siya potensi no sa bagay sangulon pakarjad o sanong to kano po sanong kumarajad mau nagi siya magidu pa jadi potensi no po dadi diri nga agayo bayno no pakanta dam 5 taon bos ka na kanta dahoy gaji no nga ako ko 1-2 ribu mungkin 5 ribu pengkuro iri nakaputusan ko antakan nila memang nakaprima na ko dat antakan na pwede nga hari kitusi hindi daan da kumarja kitusi nga mahal gaji pengkukuro kondarangan kondarangan na po hari sabat bundarang niya hay ulihi pesuti iri na kumuan ko isina nga sanong dahil siya di mo sanong no jadi kelapas na pwede sinumakay ko kapal sa sangulon minuli jadi saya na pala ko abarad sumakay sa sangulon kapalam memang luar biasa no bagi na padahom itabaran sa sangulon tu sendiri membuat pilihan dihidit oyaan di tu sumakay no ya kapalid asaraw ko gumugat bilok-bilok kadit kada ako no nga sumakay kapal gisom dun nga ragu-ragu ako may sakay kapal bo tiket nga ako mamalis sendiri tulun suay pakibulian karikat hila nga minguhat nga iuhatan nga
tambalut na kumbal. Hingga di waya adi hingga di lapas iti hingko ngayon ka. Oh, Nga na Taliban no lagi. na Taliban ko na matir nga amo ko sumbong lato. Magbusog ko sumambayar. Guntal ako kay tapat kape ba? Oh, Inapahit pag mo kay rakan ko ataupun membangun kape di dahat karakter dahiri nga hilo nandan epot tas aliwatan di kanakalon mingboros nga dat Inggilis am eman na kayo na may piro batulon jadi mangkuha na kape kabaran yan ba berhadapan dengan orang itulon dawago jadi Oh. aku may pengalaman hilo piad epot itu nga aku may pengalaman nawayaan ko megal ko it robat tulon dito susah hari ta susah. aku mo ito susah pipir nawayaan ko tiyo di ya patilam busan to ka itit gisaom dat ay Oh. apaton alaid mo titi nga amo Hiti aru ko pag swabin da. nakata pa swab la nga amoy aru makinango ba jadi karikat di masamid hilot unay minamanaw ko di hilot unay nga harti sa cabaran cabaran paling berat na po nga ay so dito sim Mamanaw lagi. mamanaw lagi Mamanaw lagi nga iso na tusin. ay so na to sim Akan ka iso nga akuri. okuri lah Oh. kaman ko na patay sa di nga memang amo na at cukup memang ano da ka ngam may dila dat megal na di Sa kira na po nga nit ipandapata ari bawam ano sa nga kasunsudan nito timpunan naging ioti no ka. ya di na nga ako na kailan mo nakapiyoro dan nakaswang da to agay ka beginaw agay niyak ba Oh. gisam da minamanaw nga iso mo tikaguhot prinsip ko di laid antakan misikol hilad unay asal ako kabalit tiket mila korekat ako na dihilaan ko kasaruan na ba nga balanjan ako na ditaka ako ataupun pagirurukutan ako na di lumamalit tiket 300 atau 400 antakan na po di mahal na di asaro ko 300 tiket misusuay na dando to 300 na po yun dam kanindanda ka kung ka kaya ba nga di 300 sa pala Miguel haran nilay ba antakan na po di 300 ang 400 salam keluarga ako to okay mga kaya nung magiho jadi iri na prinsipo asal dat o pumuli ako tiket kapamanaw ako maya ko na ko korikat dahilad unay minggu pertama ataupun semester pertama harodit apa lu bayaran megal ko itu saya visa passport visa saya visa irinya akan ke hatus na bayaran nga may mati 1,000 may 2,000 ay di harap na pagangayan minguhot ako dito tang pangay hara hindahit tamanon hara hindi mahapatusin ako yung mamaretan isay nga di isang piyasa ngira nga amo ko alihuan iti mo mungkin harap orang mau dia hara hindi manulong daho iri na di manginggan jadi asaro ako berhutang hilad unay di live ino pa anggapan di tulun-tulun na hilad di live nga ini orang Malaysia kaya ini ka mereka taban di masa adat peperiksaan kita hindi may baris dat may dihirid negari bahagian kawangan dat may parayo magkano dit negari risit untuk may peperiksaan ay ano pa yan nakabayar nga aabulit tumanod jadi may nandahe parayo do magkano nga aron na barisan tulon ngayon tulon na saba harap pipiro termasuk iya lah termasuk iya lah antakan pa di nga karena ditulun tambalot ng Indonesia kok ini orang Malaysia kenapa bisa di sini kalian kan kaya ayah ating yaman na dab nga lepas seperti sekitar awal-awal semester ko tapat kapiangan mila-mila patanggungan tuh harap tampinay ko dit milo pela menanggung awal-awal semester nga oleh sebab
pertumbuhan negara, pertumbuhan di perjalanan kapasian dia lo sendiri kadang harahiat komitmen ana di kapil milah di memang antakan na di semester kedua, ketiga, keempat nga hilo na okon kayo no kapuriman na susah tampinay ko suy nga kapuriman ta susah bersyukur kapi ako to inapit ang pinay ko suy ihilo walay nga atubayan ko dat akwat kabelo sumambayang untuk doho asaro ilo manambayang doho iho kadaw di antakan dat semester kedua, ketiga, keempat nah hilo numatin nakapuriman ako dat pengkakurang kape kamayan dat di tempat ataupun di bawah itu tukulan memasedangan so am da abanto selama pipirat semester ti berhutang ako di am sorohan na padati dat satu semester na padi nga sekitar 4.500 it wajib da bayaran am tutang na padi diri nga moy na di sama kapod na ribu di Kapod na ribu it tutang perlu bayaran. Perimanan ko na padi diri nga susah na ti asa na harapan iti tu pambayar pala tu tangin leka ako nga pani ko asan nang magihon ko jadi pare kati practical dat kumensan naka practical ako nila ko tabulod hila da rosok tumpian ko da haray dati tampinay dat penggabong sa iti mantadorosok hila ako da practical hila nagid ako periman ako har ka keluargaan kapuriman ako dat haro nagyari tambalot tampinay dit ang asanon selama semester memang mantap di semester pertama rin mo. 4 semester di. 4 semester 2 tahun lah. Ya. Okay. Sekitar deh hila aku nadat harahiray tanda rumah doa dahilad unay tikid ka suabon sodopon acarang kadang-kadang amo ko kang sodopon ayan da abuli dat korandam ko piab tikid ka suabon sodopon hila ako na pasing katod sumambayang akan ko na po kay had dahiri nga alay dako dahiri mamusaro-saraw atapa tugadi ka dat kinarahingan minamulahod di milditi ka amo sa kiran pa di kinarahingan dati kan iyot tikang ko nga tapot na ba kapiyari sa balum na padiham ay say pengalaman hidup ko kapiyadat miyampay kinarahingan ba inapit nilaan ko nga hara kinarahingan iti hukum 10 hari sabat ay sinilalan ko pengalaman hidup ko nung bersama kinarahingan ako inakaumbal dat pengkukurahit asamak kinarahingan gis manta na di tikit kasaban sambayang hila nakapuriman ako dat hara kinarahingan hara kinarahingan kanong hapod na rin bututang iri migid di pag-aapan na daw apa na kay bulay ka kinarahingan ko irinit it lang gat pengalaman dud nakapuriman dat hara kinarahingan iri na kumbal ko puasa dat kadang-kadang lebih apat daw ino pa puasa di nga puasa penuh ko puasa minum no apat daw gid ay ga apatay gid apat daw amin mati apatay nga di karikat na pa apat daw moya ko nun da paghihom di ta pamali di milad akanan ibuabuahan haro gambar ko dat hilakod unay dilaid agahoy na ako na kayo nung kagahoy na dito asok ko pinandang makan ba to inagay puasa dapat daw no pengen na diri asrama tikid ka sabon tang hari sa dapon hari makan nga inakanti puasa ko rin dikira pergumulan agayo rin po jadi don na po tang hari ako na takakan na ako nakatahan naantakan na po di hilo kung pala ko puasa 3 hari 3 hari minum no 3 hari 4 hari muna di umbalanit 40 hari gid muna umbalanit nila kaapat na patadawam ay pengkukuran na itapuri miling siling po tapuri mo na iri na milib po igal harot agaan na tinan memanggat aparlo na makan la memang aparlo na sakira na po ngonto ko rated isu ang rohani iri nga isu ang rohani nga aparlo to kono perlu na makanan rohani kanu mungkin 1, 2, 3 hari kanu bertahan dari segi fisikal nga
kumu apat kumu lima tadaw memang perlu nakasari. Ya. Isuang rohani nga iya dinner boh. Perlu hid makanan rohani. Casan kagi rohani. Ya. Oke, tila musa. Jadi pelajaran ini kadati untuk di puasa. Sekiranya bahara niat dati puasa migal di doon nawaya anon. Aisan po anak po kapya haran niat sumundi kinarahingan. Atau kayo mati kapya karikat apa tadaw. Talo tadaw. Tu loson do ako binakumpal dugalan ba. Gisong dahila. Walaupun ya di situasi nga minum ako yan dala. Ako muna awayaan ko antakan di puasa na ako din na kailang maharati sa di manta di tambalot ko dit miyampai dit hilo padat kaila kombal ko tiyan di na ina patampi na ako sa sayo asara ako kapanarita di labit pingka ako ti puasa ka nga iho na po dit cara ko na po si tail ko na pa kadit doon taralom sumikul di hilo pon unay nga megal dit kada ada ako ba tutortakan ako jadi ito na patambalot ko di nga obas di negari ara may kasari dam yahay nga obas bagadi nga doon pa cara dat nga asaro kung mengambil masa untuk bersendirian kadang-kadang dat kita hadit ya galit bersendiri ako pero gini obas ako di sosong kuno niti kaswa mantat hilo unay nga minato ko ni hadit manaw panaw jadi haro-hiray tandot villa isawat dit university asaro ako min hila sa sangulon tapat tabapid kawasan ni hila di nga ay mati abibas na sumaliwan re tu hari pangawal man jaga nga kasuayan ko na po sumaliwan ako itong literal dat imangajar ngayon so anong kasuabon kadit literal dat hari gaya ni rehan mi pimbalajar pa sa dusun so anong kasuabon ay recommend dilo do asaro selama pipiro tahun ko dito. Ina panjaga nga pabanaran ko Iri, nakasoyan ko. Na, minata ko na mindskipping. Hilo ako na minat mindskipping. So, sa ulan ako mamayin nga, di dalam waktu yang sama, hilo na mas ako naman musaraw. Tingkuro, kaya kapiyati, manopat, di kapi kinaringan namin na malaw dito. Iri, nakapahit pertanyaan ba sa? Ini ka pergumulan ka din. Manopat, di kapi kinaringan namin dito. Niat ko na to, maditikan ko. Jadi iso na pa dit point ataupun tulo di sambayan ko nga Tuhan sekiranya pun manapot ka kami namulaw dari hiti masikin ya hiti ay sa nuno tulungo ako no iso na pa di kantob nga itutang ko tulungo ako no dot milahok ko dot haro mila manulong dah mambayariti kang dalam waktu yang sama agumay usaha dahay memang rata-rata ng berakhir hila tingnan memang agumo bermasalah po. Jadi usaha na padahay nga mumalihay mangitihay buko mantada hilo parikatan hitim pajualan ina po hit pengalaman luar biasa dahil hilot epot puluh-puluh buko buli-buli dekatali hilot epot iri na pengalaman dahil luar biasa untuk di pasal mungkin ina po hit ailan ko status pelajar kana po pataliban mo abulihi mungkin ya di nga untuk di buku-buku rohani nga hari diyan dat Allah nga di ya untuk di buku-buku rohani memang irina cabaran utama dahay nga luar biasa kapiyahin na kumbal natahan ako kapin na kumbali lah nasukay ma negalit haro ni tampalot dahay kamal asukay nga ay atahan jadi padahal jualan man na dahay memang agumuit nakapamalibukot mantadahay kailangan dihay min business mi one set sa tanga kain sikira na pa harahit agumo mati design kain ng one set dahay mantad dihilo kadang-kadang mamanaw ko na pa dihilo kaningaw kapim panaw ko lang tamarodo di tamparuli akita ko kain dat pinimonsay dahay jadi iti diati isa yung lumonsay tinuwa nga mantad ng siyon jadi akita ko pimpakay nga koy kay raka ko na kongis ako na to asaraw ko hit situasi keadaan nantakan na nawayan lah nantakan pergumulan pipir tahun isa ang praktikal ko tabulod mga ko di kaputusan na paling tagayo paling agat salmo kapasuyan ko dat mundarang ako di
Tangguh lah. dikira tangguh. Mendorong ke pengajian. Tangguh pengajian. Dikira tangguh. Keputusan kenapa diantakan ini nggak moyok manditi karaja yang pendatusin macam-macam pa to sero kayak umilok Korea tuh agum kayak atasin hilok ka 3 bulan. Harta orang aku 3 bulan 18.000. ya jadi agum aretan Woi. jadi iri nang itu sero ko harane gipipir harane kita tambalu pipir antakan dahai batch dikatilang gusto pasali kawangannya itu. Jadi konderang yelo mundarang nam nanti kaguli. Tuh masalah na kawangan. Nah harap pipira dahay aku orahan mirait ngaranit nih. Iyalah. Harap pipira dahay prinsip na pa nga selagi amo yati suhon muli hiti takoy ka. Selagi apa tamun. Ya, selagi apa tamun hiti takoy ka. Harap pipira dahay harap prinsip jadi. Sumangal na po setiap semester, setiap peperiksaan. Pakapalan na patura sa may baris sa hirid. May Marayo. Parayo. Hirid nagyari i-lecture pakiunuan dito nga sleep ikilat i-reset nga kamu lagi ka. Oh. Orang Malaysia bukan begini ka. Oh. Kayak kalian kan. Memang artinya mana ba? Jadi patilambusan ko hirit keputusan terakhir ko ya ako na di gumulit ti kangko tutang mo na padiri nga may na di sumak 10,000 bagi daw agat no di agat na mamanaw 5 na ginahatos nga agat to di ko paliman hindi na mati memang agat na antakan ni di keputusan terakhir ko mundorang ko di kangko harahit isa tamal dahay amo isya minulit practical lahited kinainan daw sandiri nga hila isya Bandung. Palipanay kuno niya din panulis saya ko surat patahakan nila presiden supaya ada rumihat ako angko tangguh pengajian nakapanulis na nga siya surat nakantar na nga siya agayo na ginaw din mundorang pa memang nakatukar na di nangyari perasaan ko di kagulih lo ni bay nati nga sumiti padi ka megal padi nangyari megal din ni pababay kapag kiluwaga sa kami ni pangakat minang ito nga nalat na primunan ko asal isakop yo dat haro ginawat di nga luar biasa ka bikinarahingan di dalam waktu yang sama masih aku bergumul atau pilihan ko ti kamo kali masih pas membayang antakan hindi nga sebelum na pwede nayay na ginawa ko sa anong hati ako naburaharap ng narahingan nayay ako napapasarah di kapasyon ko kumakin narahingan irinig kamayan ko megal di amas naman to kulo bersarah sa panunya ako naan harap pakayaan ko jadi korba ako di harap itambalot dat isiyangan na kaundorong lagi sebab di masalah kawangan ng kapi sarita iya haydi karena pa di siya nga ay kadaan undorong kadaan narihat susah mo ti kagulindok ha minggu ko roho ko pa undorong taan harap ang bero hadi ato tangko kangko kalapas na pa di nga kadis ya kada kasusa balan ko ya po patutun iti tulun harah iti tulun dat mumbal da manulong daw nga ako ko tarima ako na di gumuli kasya bahang ko megalit nagari ka na produsyon taralam nga megalit ay ambil taho kitalib-talibon ito nalali na ba hara di tulun mini pancet daw di itinapatulun ti nga ako katutun daw antakan di iminesya pancet minesya pamawasap hara resit saya na tasar manaras po harikan ni receipt bank di kay hara receipt bank naman siya po kirim mo iri na pinakirim kita ko di jumlah nga separuh man tadi hutang ko jadi lebih kurang 5,000 dolar lebih kurang sebab inapay utang ko amoy na 10,000 iri na padi nga ako no nakabobor sa tulun dat
papatarangi masalah no. Amo, Record no po isiyem Oh. terus sleep. ya, amo ako na nakababaras. Puji Tuhan. Jadi, kita ako nagidi hiresit nga Iyo susah. na po tiya di mpoy hadan ko no po. Ako na diha na kay hato na puas ko na mihat di sa balong po. Na alay do ko di mamusaraw di. Damoy Gumulit sumambong di ka kamo. ya. Agat tadi kago to purimanan. Agat nakagot ta purimanan ko nga ina pa di pamusarahan ko kapati nga ay oto po ti mapit harakin na rahingan kang ko di. Irin na sabab dat har na pat karait dat Tuhan itu tiada kamu kay hadok. Salam na pag ginawa ko tersanto ako kapya haratulun ko baras di. To secara pribadi nawayaan ko hit tin kinarhingan iti nga pempasi kapya bahara kapya. Alay da ko di mamusaro no kurang madi kapya tibay no. Otopot man ko di kapya dahara kinarahingan kang ko. Dat ina pa ipakanon ko di nga milat harmit lamang bantu do. Iti na batulo ng tinga maray si Aretan isay nga tatapoti Brazil Alkitab dat kiniat na baka piyang manulong nga o kaniko iti na patanga iti na palangan na galibangat manahakam iti langan dat wanan nga kailah ka Okay. tapoti gyanay Po. Iyo padi ka gumoboras eh. Do panginginta nga ako get. Ay kay labi pagulo nga. Iyo nga ako kay lam isay tulo ni di. Nabora si siya nuhat ko yung tiga pesyo pingkukuram oporluhi deman oporluhi man kureto itulun ka ko ay oporlu tu ino pa itulun idi nga ay madai siya ipoilo ng isay kasi mo jadi ato kay mo nasag nga sa kiran pa poyrangaw siya diti ham puji Tuhan atumbay doon na panumbayan ay nonuan na siya dot susunod na kirahingan dat manghup. amen Ya, puji Tuhan. 5,000 tok akon ko sonong-sonong itong Pinay pop. Manahak akon nako palasan gi. Tinahak. palasan tinahak Akon nako babayaranin dad haro to sino ay sa tiad di. Pat 5,000 akon ko sonong manahak tong Pinay. Ino pa kaguhi kagaton datitid manahak kot derma ataupun panghupan nga sa kiran na pod hari ginawa takod ay makisamuli intong takom paing kukura kusunsudon dahon po pandangan ng kada nagi panahak commitment dat humarap ko nad ako kura katutukon dit dermano so iti na po patahakon dati tinga milaborasan dat katahak no na po rin lihuan no na rin bo kada na po musarod patakon ko siya tihom haronon dohot sa muli di siya doho ataupun intahan ko na nam ako kura katutukan di siya ka. Haron na po ginawa datid miya galid di kada nagipanahak. Sa miya galo do kayo bo. Sa kira na po manahak ko dat panguhupan ko madoho kada ka na pamusarod ay pusohon na ko siya iswang pajaran nga ondo sa na ko siya ako siya ontokon kada ada haron iya di gina. Haron na po ginawa ko tidim kada ka nagipanahak ko ay sokongan, commitment melalui miagal kawangan lah. Jadi, saya na po di karikat katari manuri nga, pangkukura di kinasunsudan, minay ka di ka mo. minay ako di nga tapat na mga piyaringan ina po hit kaputusan ko na gumuli ka ko di nga memang haron tapuri ina po dusun ka mau may dai po to nakapamali ako na ticket ka nga ina po hit ginako ta kay pwede nga ano siguli bo nga nakapamuli ako di ticket to harata ka ko minamalanja anta kanid di boli ay ako na pag ticket mga ina pa ticket at sarokot anta kanid nga hilot talikod artian ni dati bo ako nakahiri ginawon nga nakapamali kongay kamo yang penting nakapamali iri no nga lobi tagayo ano siguli to nakapanulis ako nakapya surat mo surat no iri na po di nga dua tahun kedua iri ko pintangan lah pintangan kan pintangan. Jadi takan na po di nga iri hindi halay do ko di mo musaraw nagyari di terdiam 1000 bahasa kadit
dusun taralom nunu paborosan aku diki kami otot timang mereka peda harakin nerahingan ka iri na ko pihot poin utama ko diri otot peda harakin nerahingan kan ko jadi kana petit tulun iti salap ako di paborosan gisab na iti nga kalapas na padidi kaguli ako di nila unay ito binangano ko kaputulan dengan semangat yang berkobar-kobar pinay kung ngawi gisom na diri penderitaan ko pasal de tutang pasal de masalah haron pa di barakat de operiman ko korikot tahakan kinrahingan jadi iri na sebab kangko de topot ti mga pinaharap kinrahingan iti kangko selama pipiralil na ko sumambayang haram mati ka sarita ako paling de katampirak gisa gara-gara dit puasa mit adalan sumambayang adalan na bergumon haratin santa daw hilay unay tinga ako nakasalita di tanga tambalot ko to tinga man ako ba Mapasaritaon di ba? pasaritaon ko ba no Bah. say na padilo karon kay Rakil menjelan betailan jadi haro hiti lawatan dahil hiri gereja susuit antakan hari sabat na memang dat 1 minggu na paringa bergumul ako berpuasa ay sana suang-suang ngatinan mo agaho ya ko na harakasari di gambar ko ako no kailang hingga di kinayanan di mamanaw na dia hay da iti na pamatigay asa na manihil tinga hari sabat na po pari ka tepat jam 8 ko jam 8 kan tadi di manguninan da lonceng mesti din sa namin palajar nga kasaliwan to may sambayang sambil jam 8:30 pa pulse Wajib. ya wajib ako di kasaro nga sebelum pa di kau ni lonceng nakasaliwan niya hay to sumakay hebas mo diri garaja dito dahil lawatan iti na palawatan iti nga untuk na di tanga tambalot iman pelajar mantat Malaysia jadi nakasodia ako na nakalumis-lumis ako nakabiyadat umoy mamanaw nga orol magatian ko di ba sebab imatoy puasa eri iway gina inuman lain nadalan bergumul iti inapakagoy na ano ko antakan ni nga isa haro na pumasalah kapya dati haro mati kasansampingan hititian sige sekiram ni galit adalan to ka stress mamusaraw di masalah haro kasansampingan hititian iri pangano balan ko na Kumo na po din nga isay na po na ko harit asar gangguan datian nga haro masa stress ako no kayo pentapot don ko doktoran ni nga nga yun ta primanan ya di na primanan ko na mamanaw na di heti di bo nakasaliwan na hirid asrama inimpay-impay na di piro paminit ang mangunilonsing sigaw ka na gini megal di nalabusan nalabusan ako agitay ko di sa laro nga ayaw pa siya posma ayaw namalo ako nakapiantakan hindi nga panang puso ko sinumuang di hirid asrama nakailayla kamo amu asa na kayo isa na kayo na kapag ginumuli ko harang naliwan ko kang kuya din antakan pa di nga memang aratit saritat sa samu aya suwang ko rin asrama ido ko sa luar ko aya alay na pwede takakan nga susuway na hit nga pencernaan mo jadi asa naging mati sa luar ko susuway di Irino aya ako na mo kapag naman nilang akan na minay sambayang lad minay iri sa luar ko iri sa luar mo iri sa luar ng saraho na may ko ko dit survive iri na situasi ko antakan ni din memang naprimanan ko dat nagyari arahat na kopya ba nga bersyukur ako pek kinaringan to no kumbalo ko nakawaya megal di iri na himinanahak ko kasadaran harot pinapayakin kapya doha harodit paguhatan ko lang nga mungkin agak sensitif ako ri nga ay sebagai seran po nakorongon no pangalaman no nga oryan ako di mangilod hari-haritan ditin karay komisyon mo jadi pengkukura tayo
komandat panguhupan mantad misyon ni hari atari mo dako ko pengkukurahit karalana det supaya na pengkukurahot na harap panguhupan mantad misyon ka iso. Jadi inapodit musim dahay ako na kailod din dala. Tu insana na po hit may balajar hila nga megal dit sukarila mo. May sendiri. May sendiri. Jadi kamu na diri nga balanja sendiri na nga. Paling jelas sa diri nga isa na pa kiharo-harom. Beli jalan no. Nah itu na po di tak haram ayah susah di. Memang antakan na po di nga amoy na kombal dat memohon mungkin megal pinjaman atau ilawan mantad misyon tu narongo nilandahin antakan pa din pasar-pasar sesuai din ako pagulong nga agumoy megal mengalami din dahay po nga ay ka no ka amoy ay so it jadi deho na po din narotian indo nga imonginsok no madi tigi nga ay sakay tandi siya la iho kasaraw la pagulo na po din nga ina po inaratian ko hom memang ka balanja sendiri gaya lad may sikul baka gumuan iti tanganak dati magano keputusan dat may sikul nga balanja sendiri jadi memang logik mengobi aku pemission lah nga iho na pati hom ikamayan dat nugyati ay so tidak berpihak pada siapa-siapa bo. Jadi mengobi ako pemission rat kamuan ko na po mengobi nga mantad ko isiyo na po nga minamanaw sendiri minaisikul sendiri memang wajar dat isiyo na hot mananggung nga nununuhit perbelanjaan nga sendiri memang tiada kaitan dengan mission tepat no. Memang tidak kaitan dengan mission itu sendiri kagya suai po dat mission at minay po pasikul dia iri wajar no dat man upay mission nga hari mga sira na po kasaliwan iti pelajar ngay ay sa pakayaan hampir 100% hiri mission ko ngayon jadi wajar ida kagud harap panguhupan ng mission dahiri nga inapay Thailand ko hom kaubasan na po nga semester 4 harap panguhupan ng mission semester 8 oh ya kodlim pupusan tahun terakhir tahun terakhir iri nga asanang na katarimo ka na asanang approve na hit apply nula jadi iati o nga anggota nga apor lo datid orotian iti sayra na pod sangulo not may sikul belanja sendiri memang wajar na dat inapay perbelanjaan di nga isiya magihum akon ko misyon mananggong nga ikantakan di miagalidi ko ngayon napanda dilo kasaliwan nga hilo misyon jadi wajar do hilo nga harohi dot haro panguhupan mantad misyon nga setakat tepod inilan kuhom kaubasan na po tahun terakhir sekira memohon ka kau lulus harap penguhupan dilo di tahun terakhir nga cadangan kula sera nepod norong auto ka pengalaman di siyo noretan di siyo okon ko iho no ogum kikaruhang iti tidak kira do hilod unay ko hilod MVC ko hilod AIU ko kikaruhang iti student that ogumuot ay masaalad right ko kawangan kausinan jadi ino padadi hit pandangan kula pandangan pribadi ipagilitan no petit anggota gereja nga ogumu teko harti anggota gereja datid orohyanda manguhup nga ayo lo kailad pengkukuro manguhup iyo nga manguhup nga ako minamisunod ho atau kebagian ako pitutun ay so kapailan ko haro kaporluan no hali pedandad mungkin ang 50 ringgit 100 nga agayo tamod no bari mo jadi iti na pa nga pandangan pribadi ko bagi pihak misyon la ay sayra no pod ay
katakan da iya ti ila anda mission ila pelajar-pelajar ngai om oilanen do delot isai berkeperluan kepiyo miloh dielo dot pawaraon kumadati iti anggota jemaat ngai harti pelajar ataupun miagaliti paling kurang miagaliti isai no podo kayuhit orohian do menguhup iti pelajar-pelajar dati boleh berhubung dengan pihak mission. Jadi harun iti no anggota datim harun pa ikiginaw manguhup nga ay ato ko koilohom hingga pawayaan mo. Jadi ilot budak sikul kay may sikul teologi nga manguhup ta kada nga ato ko koilom paing kukuraralan no manguhup diyo ato ko koilom isay har masalah ato ko koilom paing kuri masalah siyo nga sa kurang-kurangnya ay uli karena iati na pati sebagai anggota gereja nga iboros kapila sikit-sikit misyon iya di takot di hari nununu masalah nga apa pandangan misyon ka hari peraturan iati apa bilang misyon jadi mindset inopohik i pandangan pengintangan dati ti kuma misyon nga sikit-sikit ilo rujukan dati jadi seran pemiagalidi milo dati borosan dot ay berpandangan tinggi tokot ti pihak misyon kemen po nga nunu na pa'y maklumat to pasunudan dilo dati harohit perhatian dati jadi sekurang-kurangnya misyon harohot kapailandat arodadi ti pelajar dati pengka api ariton ngaran bo haro keperluan dat pelajar dati ay penguhupan dat perbelanjaan isayin po hit haro kaganat harohot peluang magano peluang itu nga boleh ko berhubung sama pihak misyon jadi di nga ay so iperbelanjaan do pasaliwanan misyon hanya miloh yelo dat osilid pawayaan do papoilo kumadati miagali digi oke miagali siyo contoh lah kapailan ko karag do korita daw nga mantad ko nakori ko ti siya hiti o nakampay ti siaran dusun ministry yoho na pwede nga ay nga sinuho ko yung manghup di siya ako mo ti minanuho na ko nga mantad ko nakampay siya ti dusun ministry siyo jadi iti na pwede borasan ko na pala yoho na po nga nasilih ako pinawayaan do popoilo do kayo do isiyan na po nga har masalah jadi iya di pikir-kira iya diri bo jadi isiyo pelajar unay iho misyon iho dihot ay pengantara isiyo student unay om iti anggota jemaat ngay ay satusin po saliwanan ko saluran maklumat no popoilo jadi muli ko berhubung direct kumadisyo iya di iri dadi hit idoho do cadangan kumad pihak misyon lah nga ina pamaitasan no nga harus sumbangan misyon nga mustahil lah harus di mustahil nga sekurang-kurangnya jadi saluran kadi demalayo jadi saluran untuk menyampaikan maklumat bahwa mereka memerlukan pertolongan okay. Jadi kadapo ayat pengkadi mosalon ako siya lo tu sira na po norong kuhi pengalaman daw nga ya ditulungan na po siya kinarangan gisam ba danda nga tulungan ni siya kinarangan kay lakaw dat minori dahay parisawa ikaritas siya ay ipagilitan ako sigag kad harmoy pamawasak haradadi pohupan ko kada kayo jadi haroni piro-piro ipagilitan ako direct kumadho dot makianod account daw nga kangkuhom kada nga harahi ko piola nga ay harapot iyolo na kayo di bo ako di haran na pamasalan no ako na campur halo hiri nga kangku dihom moy dot mangilag masalah
pawayaon doho. Hmm. Haron na po panguhupan do ko, pawayaon doho, iyo ho papatahak di siyo. Tu sakira na po, uli karnad isi na po nga haramajikan, SDM mission saba. Hmm. Haron na po panguhupan do ko kumasiyo nga, mada tokod o silih dot iso o masaala do hiri, iso o portikayan. Jadi, iri nagidi kang ko, pawayaan do ko doho, pasaluran ko nagidi siya. Kaila ko, iri na kamon ko masalan ako siya kang ko. Ay, Ay, mati abuli masalan, pastor. abuli manad asanong. Abuli na. Pailan ko na ko, 100% karusakan karita siya, ay satusin ako sa liwan di siya. Puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan. 100%. Ay satusin di siya nako sa liwan dot pumulihid di barang-barangay. Jadi itino kamuyan ko dot ay itinopot anggota dati nga ang upuhang nga cuma ato ka kailod paingkuro hiralan dot manulong gatulon. Ilo pelajar dati sama dad ayu MVC tay ka unay o gumuit o perlu bantuan nga ato ko kailom paingkuro may panguhup diyo. Jadi uli karena iati na po tim sikit-sikit mission apa kata kalau kambalayo nakura dandad mission na po nga menjadi saluran penyampai maklumat tet iti na po pelajari ti dia nga perlu penghupan. Isay no koy 100% nunu na pa'y keperluan nga tanggung habis kayo. Yeah. Jadi kada ako no kada nad harbohiton do ko siyo tu ay say kaitan siya diri di. Yo kayo nam iyo ho. Jadi iyo ho parikota ko kumadi siya. Puji Tuhan. Okay? Terima kasih. Tulungan ko na kinarahingan no. Jadi, ako na kayo nakura to. Yardi nga. Nga Terima kasih. iri na pa nga isa bukti dat ay kanuh kopya ko papakitad kinarahingan na po nga hino. Yeah. Hino hisiyad antakandit ihati na po nga mimanggot o porlo. Memang kita porlo. Amen. Puji Tuhan tu ino po hit ay pawayaan di kinarahingan dit panghupan nga di nga ilay nga jamaat dati. Memang gaharo na opili da kinarahingan dat ay milo papaindalan dit papalambusi berkat-berkat nga daw di ba? Puji Tuhan. Okay. Puji Tuhan. Ay so namilad man paborasad suway ko puji Tuhan po. Irina hamilad pabarasan. Yeah. Tuan saan na pa nga mantan kinarahingan po. Di sara ko kabaras dat ay sa milak wa pasumbungan iti. No piad ha pingigit nga ay sa mantad do. Mantad nga ay padang kinarahingan. Ako na kailam nakura to yun de. Ako bakarati nga tumbayan ako dat itinapa kinarahingan nga batul hidup. Hino kapya ti kinarahingan. Saya na pa dati sumundi kapya kinarahingan am ata ka matay pa arugi. Irina. Ata kapya arugi dat humarap kapya kinarahingan. Okon ka untuk na doha sebagai pastor. Kon ka untuk na dit palayan megal dit sa panumasa. Ito nga pastor ataupun nuno nga insaanan yati ay harap pibidaan dati tagwang kinarahingan migiagal na po. Jadi man ka ba di sa mga sarita de? Harap po. Ay oray na pukul 7. Masay ta karita kay. Nga ay man to na po ang pakadihitila. Ikalansanan dot insan timpu da sumano arag pakagoy karita no. Kongoy ko pakago dito. Ako ni ka di ba? Ako pa na humarap do arag ka. Ikalansanan dot haro kasiwatan dot timpu do rikot. Oy lanto kay isiyo na pala nga nakalanggar kan rentas daerah kan mo tinda pasar election ti. Rentas daerah. Entatan ka matumbukan di siya asalaw salawi mo di siya di. Nga ay
kalansanan to kod harakago kasiwatan da timpud orikot. Miagali no retan ko di kanihabot. Oro hiyan ako na di hari miagaliti ilo pia tongo kombolutan dati timo kikinongo nga. Oro hiyan ako dat insan ta daw da sumanu dat kanu ako dat ay monang kiboros sila ipagilitan ng mo kikinongo nga ito magisusuay na pot ay waya ko po siya dati ti. Moy do na po hit awayaan datid iswang kapasin nga asilidat barakat kumadatulon da suway. Nga rohyan ko maganud isa ayat at pangalimpupus. Iswang ga 1 Petrus 5 ayat 6. Hiti na po minaboras nga mantadidi po insiriba no? Isiriba dalongon na kinorohingan dit agaras. Moy dot iyo kayo na po nga man ko kinorohingan pensawato dot serat oriko ti timpo daw. Jadi irinig kamoyan ko miagal pa dia nga idaho pangintangan la. Ilo na pa ayatom memang nakatumbo yo nakapya kinarahingan kumadia. Antakandot kapuriman kad aiso na aiso no ko ngoyon aiso na ikorikoton nga numan ko kinarahingan ang kato kago. Amen. Gisom do dendo. Ikalansanandot ay patilambus kasari kod iswang god ay pelayanan saron rela dipindahkan di mana sejagi Gum 11 ni. hinggo na po nga patilambus kasari dat nam iya no pa to nakawaya no miagali di no kadi dan orang puti compulsory ki tiada alasan ko nad ay suma pakinorohingan tiada alasan ko nad it tumanud dat penuhan na kinarahingan. Doon na purimanan no kupihit pengalaman niya galit. Amen. Oke, jadi sebelum buat kasama yang kedua penutup, mungkin harohot paburasan it kalimpusan kumati magkinangongay. Okay, konsikaw dit alumi sa kasiwatan na ano di kasabon bay no. Mangharap ako dat insana na perkongsian pengalaman dit naka kongsi dahay nga lagi mengingkuat dit semangat dati iman dati kumakin rahingan. Ako ni mati ka asarisid ka pia sarita ako di agumuin na skip kadit dusun taralom agumuin na nga Taliban mungkin kadang-kadang hari dati atatamban na iti nagati manusia ti kay haro na po kasilapan. Jadi haro na po hit boros-boros dahay ataupun hit galagat dahay dita mintap karahian it ko sindir ataupun ko rul ginawdo kayo ang panay na hay manong konsikaw ko tagumo mantadi laid po kumadi tang Pinay tambalut kung ngambalahingan yung gano po isay na po yo kayo it kanang-kanang ako ilan nakapanulong dahay it sangin sikul dat hilad nagari hilad unay konsikaw do kayo tagumo ay mati hay kailam pingo ko mambalas dit kinasanang da kayo ay hay kailam nunuhat nagyari kata-kata dat iko kapano kapya dit nagyari panamuli dahay kumada kayo nga kinarahingan na po nagyari manimbaran ataupun manamuli da kayo megal narita ni pastor diti no karikata ko nadhitim ako ida minta-minta dat iti napati nga ito jujur na kapyati di. Karikata ko na dito ham ato kay baka kaya mo na kapyati bay nakanggo tapot kapya. Dusin na po sila kamampuan na po siya walo na nahatos. Jadi ina pa ipat nga ay kaano. Iri na kapya kaman ko baka kaya mo na kapya. Nga sa kapya osaro-saro ko dat hara sesuatu yang luar biasa har berkat na tagayo. Karikata ko dito ginawa ko pia nga ay tapat takabya nga nakapisarita nakapiyahe di pastor ko ay ako minta-minta etikang ko to iha bagyati nga balajara ko badagyadat mingkakat dat ngari ikaso to sandiri kay berdikari berdiri di kaki sendiri ya berdiri wag ko pumatin nakaratid di berdikari kan po di nga berdiri sendiri pamagya kay may no kan kay lagi ame
Ibena kasi kung nga ay na kayo lang ay. Oh, iri berdiri di kaki sendiri, cuma berdikari deh. Oh, jadi singira ako dat nakano kasiwatan. Memang dat di lain ako na dat agaya ginawa terikat dahiti ba. Sintang ako na palayanan di pastor iti studio siya andos ko dadi dat saramin pa pinto to kam ako ba film ting ko na ako kaila kami kumbago na karikat dahiti. Pakita na kuila takuri lagi. Oh. Paturuga ko. Paling kukura ka ada bangod eh. Hodi wanan, hodi ya. Ina pa yung kita daw kom ilo, iti na hodi daw rin. Ay, YouTube anak gitu. Oh, hodi ya. Oh. Jadi nakakita na dila keadaan lah. Ya. Nga, tidak apa. Oh. Hali piat yati nga, ino po paling penting ni nga, ino po hit boros sa kinaringan nga, Columbus. Oh. Korikot. Jadi, kamu na pa di pasar nga, kada toko paganda dagi sambot, yadit asukup pangayom. Korikot nagi di boros kinaringan. Tepot. Ya. Jadi, konsikaw, pastor, tapos tempat kopiyam. Kaniko asam pinokopiyot ti mo. Kari ka tawon pa ti studio siyam, mintahan ko ti para kakasih siyam. Asas no kopyo. Kasambong no kopyo ngaylo. Tapat kopyo. Papati ngayam ko doon do ko bengkur. Nainsa ko kung gadi-adi, miha nga manginsa ko. Kanga sambong na ngaylo hadilo nga. Inopohit. Inopoy ginawa ko no karikat dahil tim. Uy, luar biasa. Itinopo jiwa kependitaan kita siya tim masih pada negara penhinat iginawas siya. Jadi nuno pa yatim lagunawan nga tayo pag milisya pakayon gisam da kano yati barakat agayam megalti. Jadi kung sikaw da kayo hit ang agaya ginawa manguhup tumbayan ako dat inapay roh nagyari roh dato sanangan niya kung manulong di nga mantan ti kinarahingan rin. Konsiko no pangeti. Terima kasih tagumo. Harap-harap dat kapag giruruba kaguyati. Harap-harap da onsen na karita kumbay ng ako no college swap. Nagyari harakasari kasayawatan natin dat miyampay bersama-sama dat berkongsi pengalaman pingkuri perjalanan hidup dati miyampay kinarahingan. Konsiko pagulian ko pamadi pastor. Ay miyagali dit. Kakadino kita kadilo ditino. Ano kita hot Ilo hodi ngay. Oo. Mintang kanti dahil sa palakang ko. Italuwo, alamat lah. Hodi. Ino pa yung kita da kodim, iti na dia, iti dia. Okay? Ako ka kita lo hodi ang aylo. Nga pakitanan ko dia ko bayan na hodi siling. Ilo mo tila nga, ngalungkulong ko na lo, bodi. Hodi la speaker that manguni kasari. Isambungan nga. Direct dalo speak ako eh. Oh, direct ilo. Jadi nang comment ko asas na kapyo. Jadi nakakita na nga adi kita tiyo-tiyo bo agayaw ya kapyo tit. Oh, kita hi odi. Ilo na lo odi. Odi siling. Odi la speaker manguni. Nga ilo na lo ay ino pa panting nga korikot na tit boros sa kinarahingan mo. Amen. Yeah. Ay oporlu dat kasikul. Yeah. Amen oporlu. Di na pun di na binabi nga di na may sa sikul. Yesus sendiri nga sa sikul gitu. Naharo ka. Belajar mantadat Mulahing na. Yeah. Ya, puji Tuhan. Di luar biasa. Bay no ako naging natingayaman no. Nakorigyan. Iya dalan ga dia bo. Dapat ba kami on the school that itinabas studio sa team. Saramin po nga. Saramin. Yan na sa agaya ginaw. Ya, yan na sa bakat agaya ginaw ko medit eh. Nga sangira ako nakarikatam. Terima kasih kinarahingan. Iti patiri ko nga di ginamgampod nga tipo. Nga ina po hit maksud dati hititiham. Nagyari
Okor piatit kemampuan dati nga singiran pada itu dati isuang pelayanan agayuh mutiga piahat impact kadit di Sunda Aralem. Kayak Ya, tumben aku dari pastor nupa tu alay melayani dako melalui titik DM. Opuriman siya himping ko perjalanan siya dalam pelayanan dahiti. Jadi kung siko disambayang da kayo muna kadung, disambayang dati insanan, mantadoho Tuhan memberkati. oke. Jadi pastor ay isa na po. Kay ga kung malam munghot doho. Iho, munghot dia gi. Nga pingka ako munghot nga pilonting. Iso na po hot. Kalangadan kuti nga nakakita na isir di haro iso tapak dot pananghilo Oh, separuh sampaping napintanga naging minanungal la. oh, Jadi inapahi tapakid di nga memang wansayan ko walay la. Walay tu itinapawalay ti ham dambolyo. Ay sedo walay ti. Jadi hiri na pod tapakid di nga ay iswang na pod perancangan ni di ham mamunsay ako bangunan terasing. Iya ako naka painsuang hirwalay la. Tudandam nga painsuang walay gati. Jadi napay bangunan di nga painsuay ka iwalay khusus untuk pelayanan dusun ministry. amen. Jadi iri di antara dot ay tamo dan di hom timpu dando nga logot ako na manimong gadanad untuk idilah. Tuhan memberkati. Untuk idit bangunan untuk pelayanan DM tu sera na pondad painsusuay bangunan idi nga iyo kayo nga tidak ragu-ragu rumikot iyo nga ako ragu-ragu maga nga tatulun tu sakir na pod iwalay iti studio nga miagalit hara kapurimanan datid segan rumikot bo tu kasuang pagyang iwalay painsusuayan po bangunan nga nah Bigalit, agayo bo mungkin dalam sukatan 10-10 bigalit na milad office. Office lah. Luar biasa. Ya, jadi pastor tolong doakan Amen. di halat 7 itit dusun ministry ikalang sanandat lo bid minggaya pelayanan mano ko sambayang supaya tu bisa pa man sambayang nuti yoy supaya asihat ako papatilang mo sitit ay pelayanan do DM. Tuhan berkati. Pengka nagilam makikinangongay lah. Oke, jadi iya na hot mga limpupos at kay sisan natin kaswaban na bayan. Oke, masih kau hati berdoa. Tuhan dita sundu agaya kuasa, agaya lisih, pimpano da berakat. Swaban di bayano atau diahay dat milo berkongsi khususnya perjalanan hidup dahay miyampai dia kinarahingan. Tumbian niya hay da pempasi ko atopot kapidahin ako milo ko dat mencukupi di keperluan salam kapasyan dahay tisam-tisam. Ya Tuhan, sementara ia hay berkongsi di pengalaman perjalanan hidup dahay miyampai dia mungkin harohi pemusarahan dahay ataupun nakolombus dahay nakalobi-lobi datiri ataupun nakakurang ataupun nakasala ampunay niya Tuhan supaya tetap ya hay layak dateritan tanak-tanak mo. Ya Tuhan, berharap daya hay dat insanan na po hit pemusarahan nakalombus dahay nga milo dat membangun dahay sebagai umat-umat no. Lobi agaya ginawa darumikat berharap sepenuhnya komedia. Tuhan terima kasih khusus untuk ditit hamba no retan ko siya dat iyaman libit salom da pelayanan daw salom da kerinduan daw panggilan no untuk melayani melalui DTDM grup dusun ministry. Haro po hit ipi-ipian di siya ti Tuhan popengkakat dati sa bangunan untuk khusus untuk pelayanan DTDM. Tumbayan ako Tuhan, tumbayan niya hay dat mantadi kaijinan no, mantadi berkat no, tinapaimpian di siya tinga tercapai iti ni manahak di siya kotodon, iti no hit
manahak dat kepuasan ginawa siya gisom dat tiap saat milih siya dat papenggaya dengarano milih siya memuji-muji dia melalui diti sumilih dat berkat kumat tulun-tulun terutama ia hai it setia mengikut ditit perjalanan kapasian nyampai DM. Tuhan, ogumu pada perancangan dahai ataupun ogumu pada perancangan melalui diti grup DM khususnya menginluas diti pelayanan. Sebab dati suang da pelayanan diti iya hit pirait-rait papailo di kasenanga no. Otumben ya Tuhan hina campur tangan no dat membantu gisom dat pelayanan diti terus berjuang terus pependalan di perintah nu apa kabar di beres nu kumatulun-tulun hitis teba pemaguna. Terima kasih nih Tuhan kumadilo itu setia kapio nyampai di DM setiap kesuabon tikid kesuabon pengan dadilo demakin ngau di beres nu. Halipia mungkin dat aring kasiri halipia dat akuri datiri na atumbannya hai dat ensanan na paringa kasuang dat ginawa dilo irinan dahit membangun di rohani dia lebih kesemak kumedia. Di Tuhan agumu pay permohonan dahay. Berdoa nih untuk di pastor hiti daerah kependetaan suk khususnya dibawa dat pelayanan nyampai di DM inagi pastor daerah. Berkatai sia Tuhan keluarga di sia pelayanan di sia isom dat gumu it mila sia perbuatan salam pelayanan hikmat berkat mantan surga menjadi bahagian keluarga. Menganu nagi kesempatan berdoa untuk di tengah pastor-pastor khususnya hiti dat tanah Sabak. Mainilo anuai da hikmat anuai na kebijaksanaan kesabaran nununopo hit taguangon khususnya isuang na pelayanan dan masa-masa ti iya nahi menguhup gisom dat mila kasari pependalan di pekerjaan penginjilan saat-saat diti. Konsiko dia megal ka berkat ko horon iya nahi papacukup insanan diri di terencana-rencana no. Konsiko Tuhan tunarang itu dahay andahay di pasaraho iti dengan keyakinan bahwa adat iya nahit mila menjawab insanan diti. Isuang ngaran ditalumis Yesus Kristus na jadi juru selamat kapasian dahi insanan. Amin. Oke, konsiko kumadia Pastor Ariman. Amen. Terima kasih. Pengkan lagi jam to no di bahay no. Page 2 jam. YouTube 1 jam setengah. Kai nakapiyam kating ka da YouTube. Naputut na dila. Oke, jadi hinako po puji Tuhan mantadi kinapagyampayan dati hingga daharay nakaruo lo ginawo haron nako tabok ko ginawo nga ay maki maapihay pakiampunan dahay ikalang sanan dat timpud orikat nga kano ta kapakasari dat kapagyampay kago hinako po kapiruba takod kaswabon na swab.